Halai ko ada no. Sibu bisa yoa le pamudia do suria do du heti luta do ya do buwe mupati pa pulo de sibatra do le ya ta sento ta khota ya le teba kesa yoa abilu thale lo no. Awe tu nunya ko ne je kwa ko nu de ko nu ne de ba phodi de pha he tho bu tho ba no. Pa ho tra le ba nyot lo le de la we ti ko ne ke jalan nu la ja ha lo ja la mo te na pu mo no. Ko da ta hanya wa yu chumo ye me hita ke so ne no. Awe chik mơ qua lọt thi này là còn lọt lọt nào lo là giá chụp còn lọt bao nhiêu à ta lấy mà luôn đi thế lo nó ta lấy cái đặt tiền thì nhà thì mình lấy cái gì ba hoa giờ mà luôn đi ta đó awe giờ cái khó hin nào cái gia đình là nó bây giờ dùng cái qua lên lịch sử còn lọt giờ hai cái quê lọt thi đây cái gì nó bây giờ thì nhà giờ quê mơ gì đêm mưa ta mưa cái lợn mưa là cái hết lọt thi này nó Bữa đó qua crypto qua suy nghĩ này ta thì được phản nó, về bắt qua xem người ta, ama là bộ ông là họ phốt là sẽ cái tao, bắt qua xem người ta ami, từ nó bắt qua xem người ta chúng ta cha, từ nó bắt qua xem người ta cô ta khe, từ nó bắt qua xem người ta hip hop ta cái co, bụng bụng pha từ đôi na cái lư, mình mới vào khu ma khu, ta thì được phá khe là khe gì nè, tự nhiên là mình có liên ta bị ta mà,เราไม่ใช่ก่อนนอตาta bịเราก็บ้านอยู่ก่อนได้หรอ Children, today we would like you to pay attention very closely. Super Dad, he wanted to give a speech, but since you guys doesn't really understand Korean, he would like me to translate for him. So I would like you to guys pay attention and listen to what he have to say, okay? Today, he would like to talk about how Jesus is important in our life. In our life, we have to face so many things. We have to go through so many things. Sickness, so many things that we couldn't do it ourselves. But we have to know that Jesus for us and He sacrificed His life for us and do everything for us to succeed in life. No, tala baba ko sa me tin pa taga mi taga yo ba sa na ki ni no. Tala baba du thot da da we ni no. Mi da mu ko li tu du kho la baba du no. Baba du a ga mi ba sa na ki ni mu ko li tu du kho lo no. So the fight that we have to face is the devil work that we have to fight through. According to no, but when I got reported upon it, let me thought down mu ko li tu du ni no. Khop lo la pergi baba ni ba ma ni ba. No, pasal tu nak kira, kalau la pesuki nak kesai sukri, la me jua apokwa, dalam me tak uki kau kisah la buka aku ni, kesai jua, apa kesai jua ni hebat, sudah kau mahu la bupe, la bukan mana ni lah. We can do it ourselves alone, so Jesus Christ helping us to fight that devil. Tak aku ni no, buat la pesuki nak kita boleh pak ko ada ni no, la petao mu ni no, tak la pesuki nak saya sukri kone no, tala pedun ni ba le petau mupu, no le saya sukri bu tala pedun ni ba ne no, mi wada nale, mi le pesuki nak saya sukri kone, no tak tapi tak pun khele kese ni, pak saya ni le pak kele kese ni lo. As we are the believer, our Jesus Christ give us the spirituals to fight the devil. Kone no, no tak tapi tak pun le kesaya ni le buat diri pada me wera tam ni le dunia ita le ikutan ni no akhirnya boleh pasukin nak kita buku ada me naron ke sila na tala ya no the fights that we have to face and the identity in Christ that we have to face, so the blessing and the spiritual is already ours. Tak ada di sini no le kesak kriya pune yeme pala amudha kila tamu atali o plawa pe rome sedoku sapoye. So the first blessed spiritual that is already ours is in Christ. I am reserved to the new life. Tamu to sida ne no we pala sukina kita boko ada ne
let that de ba bu ne bu ba pa la ba la pe me ba la ba di do let ta mu tha ke let ta mu so le me ta mu lo thu lo yo ne pe me ba la mu khu do ke sai su kri a kho bi nyo ne no. So the meaning of reserving to the new life is since we the believer we accepted the Christ and the Christ gives us all the spiritual that we can defend the devil. Ta ki ti ne no le ke sa kri bu ne Emmanuel mu ko li o pla da pe do you ha sa do sa bo ko e bri sa do ki sa bo de chi lu si ye do you ha sa do lui sa bo lui bu ne la. And the second one is in Christ I am overcoming the devil. Ta no ta da ti no le ke sa kri bu ne Emmanuel ho ko li no o pla da pe you ha sa do de chi khu sa bo sa si sa do you ha sa do ye sa bo lui do ye ni la. And the third one is in Christ I am overcoming the world. How cool pay ne no de me la ta le pti ba o pay how cool ti phai ba how cool khai me ba no how cool khai ne ta re ta tle le he le de me le he le ka sa yo ba do ta bi ta ma le de me he le ka sa yo ba ti de pha no we me how cool. So the world meanings we have to face the thing that we don't want to, like sickness and the struggle that we have to deal with. Those are not from Jesus, it's from the world. Nai lui no le ka sa kri bu ne Emmanuel ta phi ta nya li o pla ta be ka la ti sa do ki sa pu ki si do ka la ti sa do ye sa pu ki si lui bu ne no. Number 4th, in Christ I am overcoming the flesh. Ta phi ta nya be ne de me tlo nya pa na nya ba no ta phi ta nya be ne ta le pa ta se ne la ta ba ka sa ya ta ba ta le pa ta ke de me la ta o ne ta o ta o le pa se o le ta ba ka sa ya ta ba ti ba we ne ta phi ta nya ta ti ba ne le ka sa pa su ina ka sa su kri ko ne po ro ta so da mo la pa man ne bli ne lo. And so the flesh it doesn't mean like everyday meat, not like goat meat or pork. It's like the things that we desire that we're not supposed to, like maybe drinking alcohol or doing something really bad that we're not supposed to do. Ta ye ti ne le ka sa kri bu ne Emmanuel ta pi li you ha sa do de chi de sa bu ki si ye do you ha sa do ye sa bu ki si lui. Number 5, in Christ I am overcoming the death. No ta pi be ne mình là ta pi be ne me ra ta pi lo thu lo yo no pa man ne li ko la pa su ki na ke sa su kri li ho no. The death, the forever death, we have defeated because of Jesus. Na ye khu la ka sa kri abu ne ye me ye yo a pho de ga lo you ha sa do ta sa bo si ki de si ta ro me sa do ko sa bo chi li da ka la ti sa do ta sa bo ki si khu. Number 6, in Christ I am a child of God. Me la pa su ki na ke sa su kri ho ke sa su kri me ke sa yo a pho khwa a ho ta do po se ko ko la ke sa su kri mu lo bu ko ne pa ke se ko ke sa yo a pho ni lo no. Because we believe in Jesus, we are his child. Na yen nui la ka sa kri bu ne ye me pa la ta e ti o la se de ga lo you ha sa do ta sa bo chi khu. In Christ I am loved unconditionally. Papa ta e wa la se lo no la bu kwen ni ki tho ble li ka sa su kri ti ka sa ya e wa the le hi lo ba ka sa su kri he lo ti le bu go we ni ka sa ya ba pha do ta e ben ka sa ya e wa la se ben lo no. For a long time ago we have loved unconditionally by Jesus. Na ye ko la ka sa kri pu ne ye te ke la ba ta de ba ku pa la ba Rome sa do ku sa ku ka la se so do ta sa bo si ta si lui. Number 8, in Christ I am no longer a slave to sin. No bu we yo a pho ti de pha ne pa te me ta de ba ku le ba no pa ma ta de ba ke lo pa me te si nya ba pa tu pa ta pa me ma ba bu ne pa ba ki pla pa e do ki pla le pa ke sa yo o lo pa ma te ke ba no. We are no longer slave to sin. We are free from the sin. We don't want to do any sinful stuff anymore. Na ye kwi la ka sa kri bu ne ye to o ba le la ta si nyo ka pha la ba Rome sa do kho sa bo ta. Number 9, in Christ I am under no condemnation. Ta si nyo ka no le ta si nyo ka ne no pa do o la ta si nyo ka pha la ba mang nu ko le
cái sai sự kiện đồ lý ta xin nhau cả là bùa lì và pleo và to anh nhà lo lẽ tuy lo nhiều này ở đây là ta xin nhau là bùa ta xin nhau lo này cái sai sự kiện mà này là bùa tu này là bùa willy. Because of Jesus take the judge from us, we don't have to sacrifice from the condemnation anymore. Nói đi chi là cái sai kia bùa này giờ mình ta đi to được cả lo. Number 10, in Christ I am a new creation. Now, opla back here to say that yes, about the chimney way long now. But me opla, what me tip wala, but pla dito e, why you po dito da pata suki na ke sai suki basa na ke, la no tu no ta, but me tati thoni long. Even we seems like just regular people, normal people, but we are a new creation in Christ. Now the sitter, like a sacre bune, ye bad dark kaya la ta so skinny law, Ephesus so that there's about sitter. 11, in Christ I am sealed with the Holy Spirit. No. Kasaya, Papa Noka, Hika, let us also really away in it, but they find me a pole, the member called a polo, Hika, Noka, really, or love about collect us to create Nicky. Our God has sealed us with the Holy Spirit. We just have to wait for Jesus to come and for the second coming. Now the Siki, like a sacre bune, you may use to create the Korean law. You have said the chia support the chia. 12, in Christ I am a friend of Jesus Christ. No, porque que sai supri ati ko. Porque do puwe, no, pero me pa tomo ko ba yo ba no. We are friend with Jesus and we are brother and sister to him. Now the chita, like a sacre bune, ye me mu ko abo po mu ko de ga lo. Philippi so do so kisi. In Christ I am a citizen of heaven. Pe me ba mu ko po no, pe me o mu lo ko ba sa na ke le na tu na ta pe me ba mu ko po no. Pe me ba hako be ya po ha no. Mu ko li ne me wa hako pa ko da do, pe ba ka do mu ko li ba. Papa ka sa ya ko le mu ko ne, papa ka do papa ka sa ya ko ne pe me ba mu ko po. Even we live on the earth, we doesn't belong here, we belong in heaven. Now it is chilui. Like a sacre bune, you may panet that without all. Rome is the door for about chinui. Number 14, in Christ I join heirs with him. No. Kasai sukri, Tita Daga Saratula K, Ola, Mukoba Mula Pakasaiva, O, put out a Pasasi, Pue de Sico, Pamewada, Pasukine Sasukri, but do never tani tawani, Penikutani Tada, Sasukri. No. The Jesus Christ have died and rose in 3 days, and he is in heaven now, and later on we will be joined him. Now it is here, like a sacre bune, you got learn, you to Wabado, yet a havu have not cover, you have said the cheese of a kissing let us see. 15th, in Christ I am unmovable and I shall never perish. Kami hete beradi di nubasa, kami hema hawa bata sudah sami heba tego beradi di nubasa lagi. Petan nak saya sukrini ko ugat le, huwat ni ba no? No matter what come in life, don't lose faith in Jesus. Naga di siku, laga sakri pune, ye bata kutaya le, ye geleta tho do, pera ye kita le, kesai sukri mi le pani do, pagi hilo ya lo, you have to see ya di siku. 16th, in Christ I am chosen to go and bear fruit, and so that whatever I ask in Jesus' name, Father will give me. Geleta do, we ne, ta eta kui ta kuta pota magita ta tir pani no, porque ta tir pani do, kalau le ta tir pani kune, pemikir le pakai saya sukri mini, pakai saya wala ke hilo pani lo. We will grow in love and faith, and so much more in good with Jesus' name. Now it chinui like a sacre bune, you make a soski galo, if it's a saboteur. 17th, in Christ I am a sinner. But make a soski, no, but make what they were full of no. We are no longer a sinner, we are filled with Holy Spirit. Now it chico like a sacre bune, you do not your border, you know your border, Pasuki Nagita the panel, Chigri to Sada who's about to see you. 18th, in Christ I am yoked together with believers. You know your border, Pasuki Nagita Yazale,
kasa su resource de ta khu da pala sa khu ta khu da pala sa no pe me ti da buwe ba ko ba khe do ba ko ba khe khu do pe me ti da buwe tu ta da tu ta no khu do ta to de ti ta khi ti le pe we ba ta sa de pha le pe me e ba ma pe me e wa ne pe e da la pala su ki na kasa su ki ti to ba when it not you body to no. Yoke together means we have to be sad with the person that who is sad, and we have to be happy with the person that who is happy. The secret, like a sacred bune, you babu bapola tabuta put keller law, Ephesus, Dr. Sabota. 19th, in Christ I am blessed with all blessing. Tabuta puller not to not no cocaine, like I say, Casaya Hill of Akela Caselino. All the blessings God already have given us. That is That is what Jesus said, who am I? The first is that Jesus said, I am the salt. Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to the thrown out and turned underfoot. Dogadami, Clement Busono, Itado, Sonone Pito, Hodado, La people go Megi, Leopard will Megi, let out who Megi. Ta, the Muta permit overs Naki, Tatabalabas, I was Nagini, Mila Pasuki Nagi says to create Hone, Pame Hoko Ita Hodado, Pame also Venene, Takelekasik Balabasa, Tanagune, Kanamda with it, that we are away. What in use of salt? So, for example, when we cooked, we would put in salt to make it taste better. And also, in the winter time on the road, when it's slippery, they use salt to make it no longer slippery. So, as we are the believer, we become the salt of the earth to help grow in faith. And the second one, what the Jesus said, I am the light of the world. Matthew 5:14, you are the light of the world. A town built a hill cannot be hidden. No, Miller, Kasai Sukrimula Bubu, Dapame Hoko Pone, Patibane, Patiksa Kamlopatao Mu, no, Dineto. Pameola, but Taki Potan about Labasanaki, Pamela, Pamehako, Pohodado, but you could put on it with a Ola Takitana, both in the town Mudilon. Because Jesus is the light and we believe in Him, we become the light. Even we are in the darkness, we can shine the light on. That's the idea. Kasai Sukrisura, Yame, Kasai Sukri, Abwa, Uthalo. And the third one, Jesus said, I am the witness of Jesus Christ. Matasadoki, Tasiki Devada, Yisudigai, Layuadiga Sadeki Ogini, Poeda Kelai, Pamipa, Uthalo. Acts 2:32, God has raised the Jesus to life, and here are all witnesses of it. Tapitrusado Thasabot Siadwe, Do Pasoski Sakilazaki Burke, Dogia Pala, Tikwa Zulata Mula Ola Tupu, get Lukuadene, O Kotosuta Tobola Tasisa, Mimela Tatusuta Tapita Purke. 1 Peter 3:15, but in your hearts reverse Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. No, Tapita Purbe, Corata, you your packet, no? Okoda, Pameti Quabala, Nesukina exercise Ukraine, Tapita Pulanugamanile, Pagabasi Turkey, no, let Takusin on. So when people ask you, how do you believe in Jesus? You have to answer with your acknowledgement, and you have to genuinely respect your answer.
Pakiti mi desa dulu sabuk kini dera klesela ta ketobala ketobala lagi ma plapa ta kema sokota pesada kila ta wita sukela do sota soda lagi 2 Timothy 4:2 Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Awe ni no awe pemi kesai sukri abga uwe za futa no pemi ti ba dapuwe da o pekete ta sekta le betekrote sekta depan ni le pekebate di bahasa lagi pekebate oh no pekeba ini ta sekta la pekebate ba oh le pekeba bo bagi oh di tu do awe ketinya kesai sukri lo. Since we are the representative of Christ, we have, even when it's not the time to correct or discipline somebody, we have to do it anyway. And the other one, I am Christ's ambassador. Tiko kibe apamara la tiko kibe baje no pareta klela tiko kibe ne kabalo podilo ta ne pa pawe pa dine to de pa muko bo mu do hokko bo mu baje pemi pa ywa kasa sukri akalu teme kalu la muko kalu dine ba no. So the ambassador here is not just like the angel in the heaven. We are the angel on earth to help to contribute. Kiritu sado yes abo kisi dewara mazadi ne do poweda e peme akalula kriago dota mazadi yo akhe kenya tala pesupu so do pakhe kenya tala kriago obalo kisu sa do yoar ki 2 Corinthians 5:20 We are therefore Christ's ambassador so God were making his appear through us. We applaud you on Christ's behalf. We reconcile to God. Pagaba reda leda pagaba we lo pita marala di so do pat ke ne ba su mu kho bo mu bu di so do pala te blok ka peme pala thoda lo da do sa ya ko lo su ki na ke sa su kri ko peme pa khu lo polo da sa ya ko do di so do pa tin pha la ka khu lo polo da do sa ya ne me pala ba ge lo ma khu ma phu da ni lo. We have to help reconcile to other people that doesn't know Jesus Christ yes to his way. I am a royal priesthood. But me kalau no palas tu kena kita tidak apa. Cuma jadi tu me tahu putra baik, tu me apa mata saya bisa baik, tu perlu saya coba. Orang yang kita bayar tu ni boleh lah. Tu me kalau tu me sopa, no. Aku dah tu me paling dah tu me sopa kau ada lah. Kau ni tu cinta ciri no. Since we become a believer, we are not ordinary. Tapi terus ada kisah berkuih ni, ada. Memang tu meta asal tu lah, abada kuda lepas luda dosa pa soski dulu, pago mula tapi di situ kalau pada pala aku ni sila tak sudah kepolola pudaga tak kita wani lo. 1 Peter 2:9 But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. All of us are the priesthood. And the next one, the rivers of living water will flow out of me. You have sudden nui sabotasi kodera dita kuenta siwe doni pala suke nagi yai titlo mudu paka yualo le hapulo. John 7:38 Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Timutlo bewera jua ata soski laksa skri ala ta do pala awe me kida sumuko ne ka kida lepa do ka sola ne pa ta soski no yo ata soski la ola bu me na timutlo ni lo. The river here represent the Holy Spirit that will help us when Jesus is up there. He's praying for us to be with him. Kikri tu sado tha sabot chinu dera do ke sameta ni do pheda ka sa ta o ni ta tu ple o we lo.
2 Corinthians 3:17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. No. Kasai you are metasoski. Tasoski me all of Bune, Banale, Tatu Pleta the Blue Open Law. God is the spiritual of the liberty, so if we are in God, we have the freedom. Permit Quavel Makusado Yebunino, Pegasai Sukri, Ledane, Letil Tanale Kulone, Tanale Kudalane, Bahataku, Bahitaku, Danilo. So when we look at Mark 5th, when Jesus walked through the ghost, even the devil run away from him. Lucas Sado Huseko Metivano, Pegasai Sukri Levene, Cobbler, Casai Sukrine, Joata Soski Ola Pukodado, Awami Joa, Tega, Pukodado, Pewell Levedan Lone, Taya Blau away, that two play that play away, Todan nothing about Hidog Venilon. Luke 6, when we look at that Bible verse, we will see that when Jesus go to places, every person, if they go through sickness or if they possess it, everything will be free because of Jesus there. Yakeskela suddenly Chini Bunevano, Petit Lomu Juala, Tata the Mudapa Mudo Gato, Nota Meta Malpan, Mero Danilo. Zacchaeus 47, all the water and the liver there will regrow. Naya Buepa Sukinai Casas to Criti the Pano, Pame Pasoski Casas to Crillabatamu, Pame Dokola Batala, Tasoski the dog, Pepper Law, Pepper Oblone, no, Tamu Target of Odawe, Tatu Play that the Big Odawe, not Taya Black Odawe. As we are the believer, wherever we go and wherever we do, if we put our God first, we will be successful in our life. Tayablane Odabele, Lo Plaza do Kissi or Kissi Kine, Retiba Tayablane Odale, Papune Law. Revelation 21:22, we will see that the overcome of Jesus Christ is there with us. No, Poeda Behekira Pagano, the pa, the Metabachaba the one. Mikasaya Tilobra, Kasaya Oda Tattoo, no Kasaya at the hot turbra, no. Pamiquala no Kajada Boy, but the Lodipua, Basanagano, Kasaya at the hot turbra, or Hilopa, Pukasai Secret, the hell of $2 no. Tuneta, that Tilo Tulo, you look back in the Kasai Secret, Tinilabo. Dota signal Batune, Casai Sucri, Do, Wadago, Takuba Mesala Batune, Casai Sucri, Do Dalago, Kele Caseli, not that Pilo Tulo, you love Batine, Casai Sucri, Fina Laboli, away there, Medakasaya at the quarter one alone. We becoming human beings not habitual. It is with purpose. God created us. We have our own identities. God wants to use her in our old ways, and He have reason for us, all of us, to live in this earth. In our old, we are not completed, but God have loved us just one-sided. Votado, Puella Pasukinai, Casai Sucri, Goadene, Casai Yua, Eguadoma, Do, Edo Tuba, Do, Tabita Pu, Kela Kese. La notuna ta bidapone kasayo hiba kele kese awene medala kasai su kritika honilo. He loved us so much. He gave us so much. He blessed us with all His grace. He died for us. It's not because of it. It's only because of the Jesus. Ma pakasi to ko kasai su krila tablik kasai su kri ko aderke. Let's all say to Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Papa sibling says to Krino. Is Siluba, Demuda, Clotinia, Bambucola, God, you did it, Teto. The head Tobutoba, the Pumupo Quataba, head Tobutaba, Gay Lurtlaw, Teta Lurtlaw, the Napa Weva, Tabita put on Nomio, Tyler Tene. Oda did you pour it there? You put a do Moduida, Letabayamo, you let the Madame Mido, you let Chino Janida. According to Ganatita, Tabita put on Milano.
tin nya je kwe ode na ke wa tin ni ba pa mi ko la do ala wa mi he na ke ni ta bi ta ko no mi ba ta he da ta chi no ya le ta de na po je ba ta blo de khose ko pa ti ko o di we na ba po mu po kwa ja ti ko o do la ke li la o je he ba ta ko ywa be be do he da kwa ha ta la ba yo lo tin na po we ko do de chu mu tho ta we di ba ku tho tle mi no di so do a ke ri da ta thi ne lwe ne ke po mu kwa tle bo si ko mo no ko do de ye chỉ để té chụp vào vậy để muốn đại sự các bạn nó cái này dùng cái té chụp vào mà này chỉ hết tùy mà chỉตัดthầu vậy là đi về chỉ té vào là về mặt cái mặt lúc nào nó tụi có đôi khi các bạn nào về mặt về này là cái sai cái chỗ vì ở lo là rồi phải yêu có vô nó ta lại chơi đồ đi về này về cái đồ đi bao về nó về về ta chơi chơi vào này nó ये सिलवा इतना दो माँ तो ये सिलवा तू को आदे लसी एक साइड वाला तो ये पार्टी पार्टा ज़्यादा है थोड़ा बहुत बा या लेकिन नहीं है कोई नहीं ना या तो सो वाला कल बात तू को आदे नहीं के ना पे में के साइड आपको को आदे ना पे में मुखो बाबू मुखो को आदे ना पे में वाली ज़्यादा दो सोपा को आदे ना पे में वाला बतौर में को ना पे में वो प्लाला वाला तो सिंह या तो बात में या la वाला यो वो बात सब ना के ना पे में वाला यो वो बात लो ना सुन ना ताने पे में वाला यो आपको को आदे पे में वाला वाला मुखो को आदे नहीं ना कसय के तू को आदे कसय के लिख थाने के तब